Tinapalabas, saan ang nagkita dagiti agina nga Alexandra ken Susan iti graduation? Saan met apinatgan ni Mauricio tikit daw ni Susan at tulungan na daytoy nga aglibas? Pinisang-pisang met ni Mauricio ti surat nga inaramid ni Susan para ken ni Alexandra. Kalpasan ti graduation, limet nga inawis ni Pamela ni Darius iti party iti balay da Alexandra. Adda ni Emily. Ditoy, naadanda iti umuna agundaway ang nagsango da Emily ken Alexandra. Nagsinong batda. Itagagayem, denggenyo ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Bala! Ken Rosas! Si Patromon! Marwam! Tungpaam! Oh, Emily, nasarakam ka di comfort room? Nagrugit ti comfort room da dito ay. Diyak may rusok ti kasi kabangsit a comfort room. Nita, Anya? antipati ka talaga. Pasensyakan. Sana bali, ibagak to iti katulong talinisan na. Kababain matken ka. Darius, agawit dan. Diyak kaya ti agbayag dito a lugar. Anya? Ngam, saan Wes? ta anak? No kayat mo ti agbati ditoy. Dito ka ba lang? Agawid ak nga may maysa. Ha? Emily! Mabiit lang! Alexandra, Pamela, sorry ha. Emily! Ay na, nagmayat a pungutan kan karamutan ti ropa na. Baya, nagalas ti ugali na talaga day Jay nga Emily. Ita, napanagregakon. Oh, Darius. Apay saan ka matagtagan eh? Mabay na kaming kada Alexandra ken Pamela iti inaramid mo. Apay? Ipagbagak lang matipod no ah. Narugit kan nabangsit ti comfort room da? Dakas ka tinay, Jay? Uwan na nga, di mo kumamat imbaga iti mismo asangwanan da. Balay da dayjay. May insulto da lakit di. Well, kastoya ka talaga. No di mo magustuhan ti ugali, okay lang. Saan matakas ta, Emily? Kaya't ko lang asursurwam ti mga respeto iti sabali a tao. Kanunungam ka di day a babae? No amom lakuma dagiti na ibagbaga na kanyak. No amom lakuma. No kasano ti panang kuskusilap na kanyak, hindi nakita nak. Ita, kastapay ti ibagam. Ala, saan ta napagsaritaan na ita? I hate her. Jakton ulitan ti mapan iti balayda. Never! Anya, dito'y nga umyan day jay a babae? Isaganam kit dahin ti pagturukan na sila'y linisam analain. Nalinis mo't jay silid a para bisita. Ay, amumbot ni Emilay nakarartay. Apay nga may nadipay agaway. Alaing kakit din. Kan jay tirno apungan kan ulaw iti ikabil mo iti pagturukan na. Isprayap iti pangpanglaw. Imbis nga ginanaak mo't kuman. Ada pa'y gayam trabaho. Darius, ano ti plano ita? Ituloy ko ti panagadal ko. Agpili ak pa iti kurso. Di ka madanagan, Darius. At daaklat ta iti likodan. Nakasaganan jay silid, Emily. Emily? Kastalatan ti awag ti maid mo kanyak, Darius? Ay, Ma'am Emily gayam. Kasta ah? Emily, ingka maturugan. Nasken ang makaina na ka. Tagbiyahe ka pa intundigat. Okay. Good night, Darius. Excuse me. Aginisi ka, iti pagnak. Balsen kanto. Di uray man iso ti pakaikapak dito. Pumanaw akon ditoy. Anya, Ay, makamon ni Darius no'y katinak. ay saus, tila ibagbagam. Asino nga iti kaduak no panawan na kaum. Agbiro kay ti kadwam. Kay, anya tiga po na, nga agikat ka ditaw.
Basta tinapatag, makaibalo sa... Ni Emily di abok-bukaw. Na, anya tinaramid mo? Inikaklang mo't itipagnakman na. Oh, apa Emily? Anya tinapasamak? Darius, kita mo! Ito'y pagturugak, naganda ti ipas! Huh? Nabnabiyag na pa yung nga rod. Agkataraytan o! Ala, siya kung timang ninis. Tani, nakaturugan da na Linda. Jay, maid mo, takin aramin diti da ito'y. Talaga nga awan mo, daday Jay. Bastos, a maid! Bastos! Wag. Aminak. Siyak tinangi bolos iti ado nga ipes iti silid ni Emily. Apay ana aramid yu dayjay iti bisitak nana. Agraman! Naminado na kami na pinagpabainan ka ni Linda. Nagsuplada. Kunamlano asino. Nana Edna. Pumanawak no day tati kayat mo, Darius. Amok mo't aday tati rumbang, ta nakabasulak. Nakakartunan dagiti badok. Saan ka pumanaw, nana? Kasapulan kayo, kani Nana Linda. Sikan ti pagkidawak iti dispensar iti naaramid ko. Sa anak mo tabastos sa mom day ta? Kaya't ko lang nga ikan iti pagnakman na dayjay nga Emily. Ala, husto nana. Sige, agsublikan iti silid mo. Agyaman ang Darius. Amok aman nakaawat ka. Tsak kaya tamtag subliti silad ko. Mabuta nga katalagan. Ala, sikante maturog iti silid ko. Tasya ako ni Jay Salas. Mabalintama-tama turog adway ti silad mo. Nulakit ita kayat mo. Saan, Emily? Iris respeto ka. Kat jak kayat agundawayan da ito akan ito. Saan pa yaday titikan ito ngayag kasti ayan ayat ta iti tunggal maysa. Tadapay dagiti arapa apta iti biyak. Darius, mapalan ti bas. Ang subli akong iti syudad. Agan nanad ka, Emily, ha? Wen, di nakikipatan nga wakan ha. Amo mo ti number ko. Wen, aramidag na ita. Agan nad ka kumaakanayon, ha, Emily? Nakauli magmatan ni Darius ipod pimanaw ni Emily. Kag, may salaang mat ako na timang parparagsakin kwa na. Nilaang Emily. Numabalin lang kumaamapanak makipagkinkin na tawakin ko na. Arabidag. Ay, anya makikinkin na tawa sa sawam. Ay, masyanak lang arod ka ni Darius. Tag may maysa. Ubing pay ni Darius. Ado magkat dita. Ti agbalin agagayam na asabalin o kayat na. Sapay ko matasaanan nga agsub di dayjay nga Emily ditoy. Ta talaga akagorgura. Malagip mo madang. Nagawid lang arudang. Mabayag tumanin nga umay dayjay a babae. Nasaysayat langan diti hardin nyo apang buyaan ta kadagiti pictures iti graduation. Ta mas presko ti angin ditoy. Ngam di taong nagtibalayo. Wala. Nalawlawag pay. O anya, kayat mo ka di nga ipa-frame dati picture yo ka ni Darius? Isigpit mo lang ang dita photo album. Wanak man nung ko nam nga i-display. Pamela, Oh, kumita ka di tarwan. ha? Apay? Tiagkal-kal-kal iti basura alakay. Si Kamot? Tilamad-madlaw mo? Pati day talakay nga basura di tarwar tikit. Pakibiyangan pay. O anya, kayat mo ka di nga ipadakkel day ti pictures? Mabit lang. Nita, oy, apay ngay! Na, inasitgan ng tilakay a basurero. Oy, Alexandra! kumita ka kanyak. Kalkalkalak lang iti basura, ma'am. Suruta ka.
Alexandra! Umay ka kitin! Ituloy na ti aramidan ta! Mabit lang. Lokatak tigit. Kasaritak tay talakay. Ni, napanin jela kaya? Nabut ngan sakit di. Aguray ka! Agsarita tapay! Alexandra, anya pinapasama ka? Oh, day jayo ay madayon tilakay. Isobay bay amon. Amamong ka di day jay alakay? Pamela, nag-enjoy ka kadimot laeng, di te balay? Nasaya ta simbangpot kayon, mami korason. Makabanog ti agbiyahe. Andi Alexandra, sa dino ti ayan na? Iba ka kada kayo. Kayat nakasarita, di lakay nga kalkal iti basura. Anya? Am mo namot ka no da di ang basurero. Mami, amok adidak pa dyan itibagak kada kayo. Asino dyan nakitam a basurero? Ni Tiago. Ti kaduan ni Nardo. Oh, ang mga nukas itinapasama kiti simbaan. Kinamkamat ta di agpalpalama. Taimpagarup mo nga am-amom. Ang saan mo't kayam? Iso day chay, mami. Pilay. Ken bulding ti may sa amatana. Anya ko ba ti umay na aramidan dito eh? Kayat ko la adamagan no sa dino tayan ni mamang ko. Day talaang ti kayat ko amamuan. Ngam pinardasan ng timadayo. Oh. Anya nga tangarod, di gagarakan kadayjay at tao. Nokas tangarod, iyadayo mo ni Alexandra. Saan tanga mo no anya ti pampanunutan dagita kriminal? Day tamit nga rod, ti pampanunutan. Ikanta iti tal na ti panunot ni Alexandra. Kan uray data. Adon ti krimen na mapaspasamak dito yung lugar. Ala, si kanto nga rodan ti makaamo ang makisarita, iti nakatulag tan na maggatang iti dayto abalay. Tao muna kamin a pumanaw kan ni Alexandra. Wanya, nakitam? Podno ti imbaga ni Mauricio. Inampun ti opisyal ni Alexandra. Iso ang nagmayat ti biyag na itan. Idi pa ilang amok data. Mabalinta pagkwartaan ni Alexandra. Amo kung ti pampanunutem, Tiago. Ado ti babali na mapasamak. Kidnapan ta ni Alexandra. Wano saan? Ilako ta kadagitibak ng lalaki. Mabalin. Angem. Kabalam nga ta, nga alaen ni Alexandra. Dahil tatipladwak ka na yung bag. Nasayat siguro no duwata ang mga rami. Sige, Tiago. Planuan ta analaing. Tapno saan apumalpak. Talaga kaya mapumanaw kayo, Alexandra. Kasapulan, Pamela. Pamela, Awanan ti kayam ko. di ka kumagsangit. At kita kang tupay. Sika lang amin ti best friend ko. Nasakit mo tinakam ko ang pumanaw. No saan la kumakasapulan. Diyak kaya ti pumanaw dito eh. Suratan na to Imbag to lang, ano makagatag akit ti cellphone ko. Alasan ka nga agsangit. Maluya anak mat. Hindi ka matanagan. Agkita tanto manan. Iso asaan ka nga agsangit. Anyan to ti ibagak ngay, kanidarayos no damagan na ka. Apay ko maadamagan na ngay. Parang lang Ibagam tulatan ng madayuan. Kati papanaw ko dito eh. Sursurok matin alipatan ni Darius. Amo, saan ada kami tinaykar ititunggal maysa? Awan ka din tinalipatan tayo. Sika, Alexandra.
Amangan no ada nalipatam. Awanan, Mami. Daddy, naisimpak amin ang dagiti gamit ko. Ala, itulod kayo. Kat nagsubliak to pa ditoy. O sige. Ibagam nga ron iti driver tamapantayon. Joaquin, pandara mong tilugan. Sir? Sige. Mapantayon. Diyos timang tarabay kada tayo iti daytoy a panagbiyahe tayo. Nakawagak, takidawag man ang titulong mo iti plano mi nga aramiden. Anya dayta. Kasapulan mi ti kwarta. Ket ni Alexandra ti makitkita mi. Ama kay paay iti dakkel a kwarta kada kami. Kasano kuma ama pasamak dayta ket pimanawdan. Aniya? Impanawdan ni Alexandra. Inya dayudan kada kayo. Salutag. Addan tumanan. Saan kayo amadanagan? Ti aramiden nyo ita ket aglemeng kayo analaing. Amangan no mas narongrungsot daytoy asumukat a hepe ti pulisya. Delikado kayo. Alexandra, nakaululi pagkabat. Mami, saan tayo pa'y anak kadandanan iti papanantay? Ngam, kas na mailiw akong iti nagkapon tayo alugar. Gagangay ti kastamar na. Aga, may ruwam kanto matlaang. Nang runa, nung rugi kan nga giskwela. May liwliwag mong tumatlang na ita, Alexandra. Darius, ni Emily daytoy. Baro ang number ko. Oh, Emily. Sa bali man gaya man tinumber mo. Isumot lagayam adi ka makontak. Kahit mo sawan. Inaw-awagan na kitisigod ang number ko. Wen, gaputa iso ti ingkarikkan ka. Saan? Wen, I missed you. Kasla kahit ko man ti umay dita. Ngam, sana mabalin. Bakasyon mo at saan? Apay adi ka umaymanen. Darius, agabroad akon. Ha? Surutak dagiti dadakkel ko. Anya? Ne, apay adi mo imbagbaga kanyak dayta idi. Agdwa-dwa ak ngamin. Angamita, nakapagdesisyon akon. Masapul na pumanawak. Kastagayam ti plano. Saan ako mapumanaw? No siyak tim prioridad mo. Emily, amo mat akasapulak ang makalpas iti panagadal ko. Ken, uray si ka. Kastamat lang ti tarigagay mo iti biyag. Saan ka di? Pamela? Darius? Uy, naimbag na nakita na katado di tao dito simbahan. Kumusta? Kastoy. Agmay-maysan, tawanin ti best friend ko. Anya? Ni Alexandra, sa dinon ti ayan na. Pimanaw dan dito eh. Saan mo ka di pa nga mo dayta? Italaeng ama-amuak. Napagad ka no dayto ang lugar para kan kuana. Iso nga impanaw da. Kasta? Maratingitan ka kadi iti ipapanaw ti gayam ko, Darius. Anya matigasat nga agururay ken ni Emily. Agkitan tupay nga ta da Alexandra ken Darius. Kagayem. Ti uliway na dinggen, ti tuloy tinobela tayo ang napauluan. Bala Ken Rosas! Bala Ken Rosas! Pinapalabas, saan anapintas ti umuna a panagkita da Emily ken Alexandra. Impakat ni Emily ti kinasuplada na iti mismo a pagtangan da Alexandra. Nupay kasta, pinasensya ni Alexandra ni Emily. Kabayatan na, nakita man ni Alexandra ni Tiago ngagkalkalkal iti basura iti sangwanan ti balayda.
asitgan ken kasarita ko man ni Alexandra ngem dagos api manaw ni Tiago. Iti sabali a bangir saan ang nagbaligi ti plano da Tiago ken Nardo gapo tapi manawen da Alexandra. Iti na minsan imawag ni Emily ken ni Darius. Nagpakadan da itoy gapo tamapanen iti balasiw taaw. Itagagayem denggenyo ti tuloy ti nobela tayo ang napauluan. Bala Ken Rosas! Maladingitan ka kadi iti papanaw ti gayem ko, Darius. Kuang aming Pamela, jak pa yung nakasarita. Kasta talaga. Mariknam lang ti patigkan ka ti may sa tao no awanan da ito eh. Kastuyak lang amin na tao, Pamela. Kinapudno na. Uray ni Emily. Panawan nakmeten. Ha? Ni, mangrugin ti misa. Intag tugawan. Ma'am Vanji, mabalin ka diya kasarita ka? Dante, si kamit ka. Rumara ka dagon sa meeting me. Masapol ang makasarita ka, ma'am. Mabitlaeng. O sige. Anya ti kayat mo nga ibaga? Nabayagan na kaya't may damagan da ito'y kadagiti kakatwak. Manong amina na bula na kanayon adiliti sweldo mi. Binilin ko ti agpaspasweldo nga agpalawag kada kayo. Kasapulan mi ti palawag manipod kan ka, ma'am. Saan mi mat nga muno, apay? Agtrab-trabaho kami mati tinasayat. Ngam apay delayed ti sweldo mi. Maawatan nyo ko mati sitwasyon ti kumpanya. Anya a sitwasyon dayta, ma'am. Mabasbasa mi mat iti pagiwarnak. Apim-mintas ti taray ti kumpanya. Sipod da kayo tinagtugaw a direktor. Ngam, apay akas to iti mapaspasamak. Maladaw ako ni ti meeting ko. Ma'am, panunutam kumamat dagiti pamilya mi amang namnama lang iti sapol mi. Pangasiw, ma'am. Anya kumaita, ti pakaburibukan. Bayam nga agreklamo dagita at tao. Madanagan na, Mauricio. At daklang dito'y abay mo. Saan ka abay-bayan? Kasano kumaita? Anya ti aramidak? Baybayak kadilat na bumagsak ti kumpanya? Adamin kan ka ti desisyon. Tasi ka, ti mangida da ulo. Matulungan na katiwan saan? Matulungan ka. Di mo lang amin kayat ti agtalakan niya. Iba gamitan. Anya ti aramidak? Sayang. Ada kumaita ni Alexandra. Kadwata kumaita ang magmag na, Darius. Wan nga rod, Pamela. Nasakit tinakam ko. Tadyak man lang nakasarita. Anya kumaman ti iba kami ti gayam ko. Agkidawak iti pamakawan. Gapo iti inaramid ni Emily iti kalabas. Imbag nakapagtapal ti gayam ko. No saan? Talaga at tinungpana ni Emily. Oh, api nga tatawa ka kagpudnumat. Suplada ni Emily. Pamela, nagsardeng tilugan iti batog ta. Ha? Titawa, imbabanan. Kabisadog tayo talukan. Pamela, Darius, aglugan kayo. Da kayo matgayam. Saanin, sir? Asidiglaang ti balay pagawida. Umay kan, Pamela. Itulod kan, ije balayo. Saan, sir? Magmagnaklangan. Umay ka kitin. Saan, sir? Thank you langan. Darius, pintan. Bayamon day talakay. Tara, Sam. Wen. Naimbag tapin at gamti awis kong agmerienda tapay dito'y balay, Pamela. Diyak ko makayat. Ngamliklikak namin day di alakay. Ni Mauricio? Reporter day jay. Kasuron ko. Gayam? Kanayon mi ang makita ko ni Alexandra. Diyak man mo. Tas laad da kayat na itigayim ko.
Si Kamet. O ala, agmeriendatan. Oh, Imbagpay kan ka tada doa katulong niyo amang isagsaga na iti meriendan. Siya, ay, marigrigat kami lang. nabayagan akadwami dagita. Raman nakman? Naimas din sa gana da, merienda. Dahil titira manam, tayo ti paborito. Oh. Naiwasan niya. Okay, anya ti plano mita. Ituloy mo ka di ti panagadal mo? Uri pa'y plano, timang ituloy, di panagadal ko. Sana mabalin. Tapay, Awan kwartami. Itaapan nawan. Makaadal ka kadimot na awan kwartam. mabalin. Working student, kas niya. Diyan ka mo. Saan kung saan nga ituloy, di panagadal ko? Agpatinggak langan iti high school. Agadal ka agingga iti kay kayat mo. Nawaya ka nga agpili iti kurso akayat mo. Agyaman nak, mami. Talaga atartari gagayak ti pan nakaturpos ko iti panagadal ko. Mabalin met nga agbalin ka nga abogado. Wano saat? Doktor. Simple lang ang ti kayat ko, mami. Ti mangipaay iti hustisya kadag iti tattao amay ruruman. Oh, di agadal ka iti kinaaboga siya. Tangay na kunayo anawaya ak ngagpili iti kayat ko. Kayat ko ti agbalin niya special agent. Narigat ti may sa ababay akas ken kuana. Iti kasya pampanunutan na. Napigad. Apay kumalapdam. Ket iso ti kayat na. Kitaamkan ka. Namin ado nagundaway a nagrisgo ti biyag mo. Gapo iti trabaho. No iso ti kayat na nga ramidan. Bayam lang, korason. Apay ngagdanag ka. Naingat a training ti pakaipasungal-ngalan na. Isungawan ti pagdanagam. Anya ngay nga rod. Ado siguro dagiti kayat na atakwatan. Di tayo mo. Ala, maturog tan korason. Agre-resignan dagiti mangmanggad. Bayam nga gikat da amin. Insulto kanyak daytoy a mapaspasama. Vanji, adak lang ditoy kung naktumatkan ka. Saan ka abay-bayan? Awan sa balay ang makatulong kan ka no di siyak lang. Iswa, relax ka lang. Diyak ko na mo ti aramida. Adalang ipaaramid ko kan ka. Sana naringat. Surutom lang daytoy. Anya dayta? Adamay sa balasitang akayat ko agayamon. Gayaman? Medyo natap daytoy. Kat jak pulos masitgan. Jak mat kayat apwersan. Iswasi ka ti kasapulak. Anya ka di manin dayta plan-plan wam? Pagkwartan daytoy Vonje. Numaluglugin ti kumpanya adi mo amo nga imanihar. Daytoy ti sigurado amang tedken ka iti adu a kwarta. Anya daytoy, Dante? Resignation letter ko, ma'am. Personal ayawat ko kada kayo. Anya? Ado ti sakripisyo mi dito'y kumpanya. Kasla diyo mat makikita. Anya ti kayat mo, asawan? Nalawag. Awan na pulos pa nang isakit mo kada kami. Nasaysaya at pa idin ni Mr. Kampiyon na nang idaulo kada kami. Tamo na kami nga isakit. Ngam si kangay. Anya ti araramidam. Awan karbengam amang ibaga kanyak iti kasta. Trabahador kalaang. Saan mi apagarupan nga agbalin a miserability ka sa saan mi ditoy? Pudnon samat ti bagbagada. Asikati nang ipapatay kini Mr. Kampiyon. Romarkan.
Rumwar ka dito. Sakbay ang mga yabak iti pulis. Ang mga arestarkan ka. Wen, rumwarak. Kat saan akong nagsubsubli pa dito. Sana bale? Naibaga akong ti kapanunutak. Saan mi apagarupen? At ipinagtaltalkan mi. Kat may sagayam ak kriminal. Mami, naidumdum at ibiyag dito yung syudad. Maikawa Talaga akasta. Aga, mairuam ka tumatlaan. Kumusta nga tan ni Pamela? Adan tumutla panawan, ang makapasyar ka ije probinsya. Kasla sang anak ang makabirok itinasingad agayam akas kan kuana. Narigat ti agtalag kadag iti tattao dito yung syudad. Alexandra, saan mo nga ibaga ti kasta? Sapay kumata maituloy mat ni Pamela ti panagadal na. Kaya't kumat atulungan ang makalpas iti panagadal na mami. Ngamin, marigrigat dalaang mat akas kanya. Amom iha, mabalin na lata nga ituloy ti panagadal na no kayat na. Taadumat dagiti marigrigat ang nagbaligi iti biyagda. Kat nakaadal damat. Sapay kumatagbaligin tumat ti gayam ko, mami. Wen, namnamaak matay ta. Oh, rabiin. Mapankan iti silid mo, taagin na nakan. Nasakit ulo ka mang pampanunot iti mapaspasamak, Mauricio. Masahin kanto into madamdama, apama na makasangpet ta ije apartment. Kulak tumot ngamen ken ka, adi mo unay pampanunutan ti problema. Kasano adyak panunutan? Kat naibos matan ti kwarta, iti kumpanya. Basol mo daytaan na pasamak, mahilig ka ngamin iti sugal. Diyaga mo idi dayta? Sigatin ang isuro kanya. Di ka agpabasol. Oh, apa nga inayat mo matantilugan? At talagang kayat ko ngay pakitakan ka. Kitaan na jay. Kitaan jay magmag na abalasitan. Dayta ka di naka-blouse iti nangisi? Iso dayta ni Pamela. Anya? Ti babae, akayat ko agayamang. Manong Dante, nasapa ka man ang nagawid ita. Ni manang mo? Agpatpaturog iti ubing. Oh, apay manong, ada ka di problema? Diyak kumakayat ang mamam dayto Pamela. Ngamnas kan nga ibagak. Saan ka nakabaalan na pagadalin? Uray kasano ti ayat ko amang paadal kan ka. Diyak kabaalanan. Nagikata ko ni ti trabahok. Anya? Kunak man no kunam amayatan ti taray ti kumpanya. Nagbidutak, Pamela. Agbiro kak langan iti pagtrabahuak. Kat na makabiro kak. Mabalin to siguro ang mapaadal ko ti bagik. Ladingitak, Pamela, ha? Nagkariak idikin ka. Kan kadag itinaganak tayo, apagadalin ka. Ngam talaga adya kabalanan. Maawatan ako, ma. At damot pamilyak arumbang abiyagak. Maawatan ka manong Dante. Amok, inaramid mo ti amin ang kabaalam para kanya. Awanin. Diakon makontak ni Emily. Talagang sakit di anapanin iji Amerika. Pinanawan na kon. Sapay ko ma. Tagsublikan tumatlayang Emily. Nakasaganak amang urekan ka. No ammom na kumaakanahin ka pang panunutan. No ammom na kuma, Emily. Daddy, kagap-gapom ije probinsya. Anya ti madama. Iha, magantayo pa'y. Saan tayo pala pagsaritan dagita abampanag?
No mabalin namin, mami. Ibagan ni daddy ita. Ngamin, kanayon abisi. Ala, Corazon? Ibagak man lang kan kuha natin na pagsasaritaan ni iti conference mi. Anya day, daddy. Agtalinaedak a hepe ti polisi di naggapuan tayo a probinsya. Ay, kunaklakit din no kunam amayakar ka dito. Adupay ngamin nagininaskan nga si Kasuki Jay. Daddy, ada ka di damag yung may papan itigayam ko. Ni Pamela. Saan kami ang nagkit-kita? Bayam, tayo to nagsubliyak. Ikumusta kan to kan kuwan. Inalilaw naklaan. Kunam nga agkakadwa tayon dito eh. Corazon, saan ka nga inalilaw? Talaga lang nga nabaliwan ti desisyon ti kangatuan. Ngata, amagan no kinid daw mumat nga agtalinaed kan iji probinsya. Adda ka di saan mo amapanawan ijay. Anya? Corazon, dagiti adu akaso ti jak mapanawan ni Jay. Awanin ti sabali pa'y. Babae. Ada siguro babaim ijay. Saan ka ngagsaoy ti kasta? Amangan no at aramidem manen ti jak kayat. Amo mata nagbalbaliw akon, Corazon. Adayo ka manen kanyak. Sagpaminsan to manen nga agawid ka. Kat amangan no ulitem manen ti inaramid mo idi. Amo matan ti trabaho. Saan? Ipambar mo manen dagiti adu akaso nga igem mo. Corazon, mawatan ako ma. Sana bale. At damat ni Alexandra akadwam ditoy. Pwisit. Naabakak manan, itisukan. Awan lang nga talaga ti swerte mita. Kaya't ko ti bumawi. Ada ka di kwartam dita? Manuti kayat mo. Ikanak? Dandamagat no manuti kayat mo. Itod ko kan ka ti kayat mo. Ang aramidam ti ibilin ko. Day talaga niya. Ikanakon. Saan ka? Apaayan? Agsubli kayo ka din ije probinsya? Wen, Alexandra. Ngam numabalbalin. Di na kayat ni Corazon na pumanawak. Bayan nyo, daddy. Awisak to tamapan kami agpasyan. Sige man nga rad. Papanakon. Agur-urayin ti driver ko. Daddy, pakitid yun tumanday ti surat ko kini Pamela. Sige. Agyaman ak, daddy. Kat agan-anad kayo, iti panagbiyaheyo. Talaga saan ako na maka-eskwela. Kinasayaat. Agbiro kaklangan ti pagtrabaho. Sa tino dito'y probinsya. Ti pagbiro kak iti trabaho. Ha? Ada na tindag apitaka. Ay, di babae ti nakatindag. Pinutak. Ma'am! Ma'am! Oh, natindag yung tipita kayo. Adto yun. Ha? Oo ba? Natindag ko ngagpaiso. Imbaglangkit din, tanapidot mo. Adto'y, ma'am. Man-mano, tikaskan ka. Anya tinagan ko. Pamela, ma'am. Pamela Redo. Ha? Kabsat ka di daytoy ni Dante. Kaya't ko tiyagyaman kan ka. Awan anyaman na, ma'am. Ako, agmerienda ta lang dita restaurant. Ha? Saanan, ma'am? Umay kan. Amom, dakal tigatat, alinaon day ti apitaka. Kad no di mo insubli.
Ado pa hindi napapatag nga ay disco dito eh. Rubang lang nga isublik, tasan ko ang kukwa. Oh my God, agmerienda tala. Saan ka ngagbabain, iha? Maalangatan ni Vanji tirik na ni Pamela. Anya ti aramidan ni Vanji, iti ka nito ang maamuan na ani Pamela gayam, ket kabsat ni Dante nga empleyado na. Gagayem, di uliwayan na dinggen, tituloy ti nobela tayo ang napauluan. Bala Ken Rosas! Nobela ni Elena Nudo. Iti direksyon kan musika. Jonar Rebotazo. May sapay asagot kada kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Bala Ken Rosas!